Hei hi All India Radio Aizol ani chanchin dhar achiar tu laram sang ralte Chief Minister Puzaram Thangan naktu ka Mizoram budget sang ni somni pakhat somni pani assembly a aphar don naktuk march ni khata chang hian kum somruk chin chung lam le kum somli panga le nga kwa inkar nana benvon neite shridanna pek be pui thlak chanani don Wedding tourism chung changa ko shan ngai dan sarkar na zo na chu Presbyterian le Salvation Army te chon anrem ti lo thu an thlen Prime Minister Narendra Modi and Atma Nirbhar Bharat chu economic campaign ni ringot lovin ram khwa le tuiten an chuan pui thei scheme ani ati Finance sang tu Chief Minister Puzaram Thangan naktuk tho chan ni chuma dar som le chan ve hian kumsa ni somni pakhat somni pani ata na Mizoram sumro man budget chu assembly a aphar don Puzaram Thanga hian budget puitling aphar do ni in sarkar ho tu te chuan an soya Karm Salam Khan economic survey sa ni somni ni khatpo assembly do kana alo phar to ani Nikum Khan ama saberatan Mizoram budget hi February tha alo phar to a Shrileng le thil dang awangin komina hian do angin assembly in komiko ma thei anilawa chute chung chuan march ni khata aphar man tho do nani budget phar rol hian Puzaram Thanga hian sarkar kumkal la yasum in dai lo na poshu na to ro manna supplementary demand for grants for the year 2020-21 to assembly pampui torin aphar nga lang naktu ka hian ti thin danangin budget phar aninga thil dang khoi lovin assembly in kho mi hemini tan an chol zuyang budget a phar zo Puzaram Thang hian chanche mi te akom zui do dani budget atlang puya soiho ani photanga soiho na hin ni chunga zo fel man tumani hemenu hian minister tinin an department chan pol te en kolna tu sumro man nate assembly pompui tura chap chhuwa kin ngai tu apom chho zel tura ngai ania karma sa thole ni tanga tan tun budget session hi march ni som pasaria zo fel tura ro manani Mizoram sum le pai din mun asang chhozela kumsa ni som pakhat som pania Mizoram sum tho chwa gross state domestic product GSDP chu cheng noi hlira noi som pariat sing sari sang kwale jasari pasari ni tura chuta ni a ama kumne na khai khin chuan za zera som pali point bial pasaria pung tura chuta ni Tun Naya Mizoram Assembly in Koma Finance Changtu Chief Minister Puzaram Thangan House do kana aphar tak economic survey ya chuan Mizoram sumle pai din munchu athang chho ve zel nia tarla dani a Mizoram mipui zazela somruka tanga somsari velin ezona atana an man nia chut lo nei le abe bom chuan Mizoram sum tho chwa hian zazela somni purok point bial pariat chau atho a sarkar tha thok le abe bom ten Mizoram tho chwa zazela somli pathum point pani pariat an tho ta zela til siam chuan le som bona lamin zazela somthum point pali an tho thongani Mizoram mi pakhatin kum khata atho chwai kum sani som pakwa somni chung khan cheng noi ni sang khatle jasari somli pakhata chutani a ama kuma khan cheng noi khat sing sarile saruk le zaruk somni a chutani COVID-19 shileng awangin Mizoram hian sarkar lai puye tanga asum mu tura ro man lok amutling lo na sa hle a chuba ka in khar khipa wangin Mizoram sumle pai din mun hi engama chen chuta niam turang ngai ani Ram chumun dang terwalin naktuk march ni khata tang hian Mizoram kum samruk chin chung lam le kum somli panga le nga ko inkar nana benvon ne te shidan na pek be pui thlak chan ani don shidan na pek chung changa sarkar thu puang tu Dr. Zomi chuan naktuk be puyan thlak chan theina atan training board sai vek ani to thu soya tuna chuan Covid tho khan atangin Covid tho ni na bultan ani to don ani ati Tun din muna shidan na hi awayin dos sing ni sang sari zaruk samnga paruk pek to ania shidaw na matong omsing a shasel na lam khoi tu mi sing khat sang kha jathum samnga pariat te chu shidan na dos ma sa pek ani to a dos ni na hi mi sanga zaruk samnga pakwin andong to boka shidaw na matong thok tu dang mi sing khat zaruk samthum pakwa in dos ma sa andong to a dos ni na anadong ri lo thongani Dr. Lalsami Soidanin Covid tho ni na hit chan ni to don to ma se shidaw na matonga om la pek kim lo te chu pek chun zom zel ani dona kum somruk chin chung lam le nana benvon vei pek phasak tur te hi arogya satu application a Covid portal online a inzialu theyani a shidan na pek na huna mani kalin Aadhaar card emo sarkar pek cho identity card dang emo entry na inzialu thei boka a shidan na lagni tur roman sak ani nuwa shidan na latura kalmai turani
Voin khan COVID-19 shikai mi panga chudam takin inen kolna hmun atangin an chuaka shikai mek mi somni lo amin hei hi shikai to zongzong atanga chutin zazela bial point pali panga ani ton thlengin shikai mi sangli zali somni pathum mu chuani to a heng zinga mi sangli chathum samkwa pathum chu andam to a shikai zongzong atanga chutin dam to hi zazela samkwa pakwa point pathum pani an tlingani shikai nuya hi mi som to in shikai to atanga chutin zazela bial point pani pathum ani voina shikai dam le panga zinga pali chu longtlai district a thingka CCC a enkol te ani a don nailo ka shikai tamna ber district ni na hau tu longtlai district a hian shikai enkol lai anam to lobani Nimin Khan Mizorama COVID-19 shikai pakhat mu chhuat tharani a ZMC laboratory le district shanga rapid antigen test a shikai mu chhuat anom lova champhai veng lai cheng meichia kumsom sari pali mi chu shi akai ti mu chu ani Chanchen thar hi All India Radio Aizola changa puanani Mizoram Tourism Department in tun naya kaushan ten khatte zinmi te himna atana in nei bo se chungchang an ngai danan zo a Presbyterian kaushan le Salvation Army ten anrem ti lo thuan thlento zinmi te himna kong khatata Mizoram chunga biak in nilo mundanga in nei wedding tourism destination wedding bo se rem ti le ti lo chungchanga Synod moderator Reverend Dr. Silal Lira chuan kaushan kalphung ne na ain mil lawa wangin ti chi an ngai lo ti asoya wedding tourism atan chol muna an temple man an dil na chu kaushan thiang lemin an rem ti lo rolin in nei thalak na ne ro an mun ma man an phal thuan thlen bok Mizoram UPC chuan biakin pon lama in nei bo se chungchang chu twal chung kaushan committee thutluna siam tura ada a 7-day Adventist kaushan chuan in nei tur du thanna da in nei tir tu pastor le rongbol tu an rom han sak thei tur thu an thlenga Baptist Church of Mizoram le Catholic in sarkar zone hi an la chang lo nia thodon ani Prime Minister Narendra Modi and Atmanirbhar Bharat chu economic soimoina ngot nilavin rampum huap khole tuitenin an chuan pui thei scheme ani ati thlatin pathian ni nun bera All India Radio huna man thin man ki bat program voina man na he thui soin bo Modi a chuan paso na in thing tlang kil khor berber a thleng chhozel chu alomom taksatani ati ram khole tuiten an chuan pui thei don phot chuan Atmanirbhar Bharat po rampum huap thil ani don ti soin te just in do thona te borua ka involve vera an thiam thil an entir te made in India tank le missile te metro rail pindan te le khovel ram sanga made in India COVID-19 vaccine thondar te hi chuan pui tham atlingani ati tui khol pui mo zia thu po so in Prime Minister chuan ni cha chung tui na hai fai le ro tui khol dan tur enzer te na kal pui tur mi pui te acha atel lawanun thei ani lo wangin khovel poma ma chini somni pani chu World Water Day ya atan man ani thu tar langin India ram mun tamzo ka chuan May June ro tui atachana Jal Shakti Ministry chuan ro tui khol enzer tirna Jal Shakti Abhiyan akal pui mekani ati exam chungchang po so in Prime Minister chuan kumdangang bokin kumin march tha a pariksha pe charcha nei le ni ang ati a exam ma chon tur zongzong te ba ka nu le pa le zir tir tu te chu anton shiat le rotna an nei te ma gov ya le Narendra Modi app a thon turin angen bok po Modi chuan corona laka film khur zui zel tura mi pui te cha in corona in kai shwaina dan chu khau ta ka ken ko zel ani tur thu a soi bokani Chanchen ti top na tlang pui Chief Minister Puzaram Thangan naktu ka Mizoram budget sani somni pakhat somni pani assembly aphar don naktu march ni khada chang hian kum somrok chen chunglam le kum somli panga le nga ko inkar nana benvon nei te sudan na pe be pui thak chan ani don wedding tourism chungchanga kaushan ngai dan sarkar na zo na chu Presbyterian le Salvation Army te chuan anrem ti lo thuan thlen Prime Minister Narendra Modi and Atmanirbhar Bharat chu economic campaign ringot lovin ram khole tuiten an chuan pui thei scheme ani ati chuti zong chu chanchin thar kan puan thei chu ani